Inusa Adams 3 years and no sign no e won ma Asante Kotoko egusua so anim so on sign more players no be di dwuma sonko e de amona Asante Kotoko hon ma the former player of Dwarfs and Samates a friend Siedu Abubakari ye training den hon ma say ne mode mo so ani a management be hwenom no o ma sign officially House of Folk aye announcement o ma sign center back e friend Baba Adamu 2 years e wo honoma obabedi dwuma sonko e de ama House of Folk e wo honoma e honom na no former Gold Stars player officially Prince Kwabena Owusu House of Folk assigned 2 years omu hwe animu say next season e do manim no wabeboa na House of Folk akonanim e wo honoma Swedro All Blacks enche na be to manim so o ma sign new head coach ofi Egypt e wo honum Ahmed Ibrahim Fati ene wo remu wa start pre-season den we a traditional club ye hwe animu say wa be league mu no be hwam na bibia akoso kama e wo na Nania FC goalkeeper Kwaku Musa wa join Ho United na Ho United hono ano omo unveil omo new head coach e wo hono ma Tijani a chese enye asem keto akra e wo hono ma obehwe animu se obehwe na Ho United wakam e wo Premier League 2025-26 season e da yanim e wo hono we any fie ne amana ne nsema e boabo no e na no pe ebremu wa Amansan Dawuro so wo Katakyie 90.9 FM ye jam amu Nyameba money show ne team aso e na no pe ye ba na yankwa okay, right, Medasi. Odia Sempani Akimidis, Madam Wase. Enti mo ba chia tawtaw na fe yakọ na fe dia ka no so yetumi ato aso no pay. Okay, be chia tie fu nyina. Okay. Ene ye man de bi oye bia na enkoso. Na bibia enye fan ema ye nyina. Okay. Me chia ma me oba bana. Okay. Se bi owo bia no de nchia sonko. E de man ene anope e wo ho no. Okay. Right, Akimidis. Chia na men ko. Me fa konyin so chia ma me get anani. Na fe so me so penyi me va di ma boatin. Edo fowi na boss ko ka mo konyanka me fa me yi mfem ba ko tewu nse Trinity House of Anointing Chapel say Friday ma me sa konyana nyame adoma 24-hour fasting and prayers no ya che se koso e be koso den nyame adoma Friday 1st August and papa 6 na ke se so panyi nso panyi for start prayers den a ye girema ko sise nyame adoma me nda no pa 6 na baba sa ampa ye wi na tifi asem ye Daniel 6:23 see you will come out see bia wo how na mani bi ma e bade be dey e be yiwa pi enti e be se tifo en so ne manyina o mon hya no so nyame adoma 1st of August no e Friday and papa 6 na kese empire na started den a de kwa wi ne memenda anopa 6 boss medase right me so medase pa enti aka che Trinity fo nyina se yenso ye chia o mo pa why frankly speaking say you move any agro okay move any agro memenda 24 Friday and pa 6 na ko wi ni memenda no pa 6 but mama nguko adidi uri asemba mama shoda nso beba wo ba gugu ni na so to mama pa ke sa ba se mo sa Friday and the full country omo have it ya ponso miss country to be and the full be fro program me che do full and the so be fro na so koko ka ho dia gugu no dia himbi we are go foot dia hye no ha za dia na sem pampa na ka na keske di so di be ka ho dia baba mati bibia be ka okay enti bibia be ka dia right bibia be ka dia ene memfa akwanya iso na fe intentem so kra no pay no the way Messi ayehye no the way Messi ayehye no pay no nti memfa happy birthday sonko en confirm ma ata ewo emem tuma mem ya ba ofri esanse ma ata nikuru ye friend ohinta dia chiri ewrade samtuga yere ohinta dia chiri etimata eda YouTube ne so ya ma happy birthday sonko pa mata wo mem nikuru samtuga ene ne manyina ukuru samtuga ne manyina so mo we show happy birthday sonko kra mata yes mata wo emem achimamem haya ukuru samtuga ene wo mani nyina so wo ma happy birthday sonko kra ne ho fe ne ne afi but utimi se ahon fe ne da so a eginam enti yema happy birthday sonko pa A1 kwabena champion
enam no so a ye de sa enkrai etimi de amama ta na bibia so atimi ayefa nyame enhira pa na oma onyini kire na bibia so entimi nkoso tena se chema ye why ubenya 60 70 nyina no na wo ho ofete sese ya na bibia so atimi akoso nti kwabena A1 kwabena champon ono ye adwuma Katakyie FM ha say no ono na yes o se yemfa happy birthday sonkui entimi emfa nkoma o mata na afei ukunu so sam tuga ene ne mari nyina omo nyina we show pa why nyame enshraw na bibia entimi enye fine pa ewo ehono na mawie ne sa no na belated happy birthday sonko emfa ma yen administrator for Aferi Community Hospital administrator Aferi Community Hospital belated happy birthday sonko enko entimi emfa emma pa na o mepacho enra ena na eye wonso o birthday enti belated happy birthday sonko enko entimi emfa emma na bibia entimi enye fine pa administrator Aferi Community Hospital nyame enhira pa na omma enkwatenten na wonso tenase etimi nyini na che efa ema yen enti eno so ehonsem eno no enti at this moment there enche ye de fam huduma die ebeba na bibia so atimi aye kama pa ewo ehonomo but answer na no odande good morning bibia eboko bibia anya boko menua eden ekoso na be wura dem ansem ekoso ni ade me kai say honorable Mighty Opoku Prempe bra na omoye campaign wujina simpi so ubo Muhammadin na obi korete wo okay jayenya Mahama no akotie no sabe kama Mahama okay odi asempati ha okay so obi anya women of the match every could say Debbie enya no was women of the match no say repeat am say na die bian na branch we di asema kan na hyase biem o si bibia anya boko Debbie enya boko wada dia ba asem na asi na asema asie ni say the asie ni say yesi ansa na otomfo on bebia wo bototo so na say hui many activities do dia na asie yesi ni say ofa nipa desani sebi ya na mini bebia ye prayer ya live on YouTube no so why eben e dey to live no so YouTube ti bebia mo hwe bia no ya ba live e on YouTube no so there's no hurry in life okay but me nua ya bre bia obetena ha me tunu fo so wonfa wo so wo correct no so still na no Mighty Opoku Prempe ye campaign bo Muhammadin na nipa ne correct ne jayo nya Mahamo ye ba omi nya Mahamo no ogusu siso abrantie tia wo correct no enye women of the match nipa ba ko pani yi ni se wo mo bo no nyina no wono ana ya de we see women of the match wo correct no mprenu no ogusu kan no se no me ni maduani odi ye san was it sir na women's game who asem no okay afi 26 abrantie se 26 okay minim se car seat o se moto seat o 26 one hey no odi aden I want am so the 26 minim seat crop okay minim seat crop okay debi die twatwo okra de me yesa ka me sori akonya sa won menya nsam de agumi ni ko se na yesa me koyire no okay wo se aso folk for mo ni ayi coach bi wo se parking coach parking no asa parking aye paka dini paka okay paka Wilson what's a parking minim car cross one parking se pragano one parking o say I don't get it you see yeah intina me akimedis no for asero no ampa one sam pere abete ne pere siswaroko papa ya ben enso pere okay enya nwa se komeni professor mu komeni you see wonu made no so one reya was it 26 okay 26 free city beya city ben card here minim Savito saden okay and then Monday nti asane be ba fam udwuma de ne so no no pe be phone lines kakra but then fam ton ade be ba ko mienu bi bra na fe mi firi oba na ntentem so ya be ya adwuma na fe fam udwuma de ne so ya de bro ti fam ko Aferi Community Hospital na me hwe de wo ho na fe memra na if you ba dia kan nyina ibedi hu nkomo akire yi na bibia tumi afa ti kobra meni amra se embenisi ye de hiansa na ye de fata ti ne Aferi Community Hospital de ron na me de ebe hya ase amana ye kama pa de ma obibia aha eye Katakyie 90.9 FM yesan so o YouTube be fotentam video no so ene ba bia Twitter and your friend X TikTok Facebook
just what have you YouTube eben so ebe hwie nsam no de agu wa bra yede ebra wo na ewiase mpani se obi benya wa na efiriade na obi benya wa na efiriade menua bombodian se wasi prevention is better than cure ahobambo atrema ayesene ayaresabo kitima hye no so sama me na wan hwe ya a doctor for no won nsem bia wo mo kan se wan hwe ya wasi eat your food like your medicine anyasa you eat your medicine like your food di waduane tse ne wudi nnuo no nyasa dia wan hwe nnuo be so be gu dem no be di nnuo no tse ne wudi waduane de sa ne nti na me kanfo afre community hospital e dia mawo ewiase mpanisi ne danta de sebi sika ebo no eri tiamra afre community hospital ya hyase afri sebi apemfo obi a wonyem wo ye bema enye den ya wo banyem obi wanyem obi oba be se won nyem enye den ya wo sese bi so nyem o ma bi so nyem mesraw animanim ya fane nko ba bia bi so a wo de no akine hospitals a wodo a wo bre de mo pranu mu sankan ya ugusu ekoho den sebi mpenese wo bakwase na ya won sesa na dwen sa ni sesa wadwen na fane bra for community hospital eno ene ye kanfo e de a kye wo bi asema kan tro se mpenese ya soma abo akama ma na kwakyena ma ya soma ye bi panya nyame beye ne sa ni ti no wo ba wajema ye fa bi de antenatal clinic anas antenatal no wo kobra no hospital ho na ye hwe abofra no wonde ye ne de not ye se de beye wadua ne diem so nya nutritionist no mo ma ka nyina so no abombodin a chechew ama won so ne ma konkan ade ama won no antenatal no me patcho no wo be piemu awa fori community hospital won ma joda ekopem eye efiala wo mo bo adwuma dikadika nya sam ketwa kra postnatal enso ejina mu wa wie no seter ese uguswa na obayar sabia wonum sene beya ya behwe ama ukro na wuo na abofra no so no watimi ejina peme kwapem sa abofra na afedi utumu se wa makrampo na abofra no wojina yie che no so emame eno na metro se eyadwara ekopem edefiara afre community hospital no yenko eye clinic nso so a eno so no obi a wota pose wani wobi a wani ayekọ wobi a ede wani so efra bibi de cataract cha no so mame wobi a wo hwe ade a asa de ntentan ede wani so wobi a wo pranto kwate se wobi a minim no de mo no se wo kokonto kwam ya wa wo sotro ama moja de wani so mpacho ni nyina ba betima horo so kama ama ne ma de akonkan so ede ama mo se wani die ma se wo pose wani wusi koko mso bra efiti eye edadwoda wukuada ena fensi no memene da no be piemu ewo eye for community hospital ha ne yanhwe woni no emfa emaw dental clinic me pacho obi a wo kan dia na se de wo semfemfem wosimu kode me pacho wo sensi na wo twetwe wo sia na moja efri gam no mu eba cha no so mame wo bi a wo sia tuo na pese wosi wo de esi obuo se me de na pese ni nyina no wosie no be piemu ewo dental clinic ewo eye afari community hospital ha no mu se yi me pacho wo bi a wo di ade a no wonum ye obi wonum anka sisi a ne twon me so ni nyina mo no be piemu ewo eye for community hospital ha dental clinic no adwoda wukwada na afenso no sebi producer memene da ehonu ma obi won so na afi na wose no dodom no se primoleso se moleso afi na bi efifire ubonsa hono na ya oya ni nyina mo no ba ya be hwa afare community hospital ha ya nko wo bi asemi producer wa wo mo den se oya oba wo ya bema wo ya oba ye kabibi se obonini na wo ya bema so no ya krawa na krawa wahu ni nyina mo no me pacho brane ye nhwew emfa nkonkwohye eye na aberwa bi anase mpono efie bosum bi ha wo mesrew eye bibi kitwa bi ani ye ba kyewa ma ne ma konkan de ama wo medu fie no mesrew gynecologist ahodo mu gua no expertise mu gua professionals mu gua no enya sam ketwa afare community hospital wo be piemu a me pacho be hwew ama endi bosum kra na so no se bi wonso anya wonso no de no kwankosoma obi ba amna ka se bi wo pansoma dodo eno de ye woda nko a ani edi sa adwuma no me pacho wo bi a wo hwenim woto na atitu wo hwenim me pacho wo bi a se bi wo hwenim po wo bi a se bi producer wo hemu a se bi producer ka fro na moja efri wo hwenim eba ni nyina mo no bombodian se mesraw oba be piemu ewo afre community hospital ni ahwe ede ama wo mesewo ni die kwan so a ewo bi a woso efitie wudidi akafra se bi ahoro firi wosum ba wo bi a waye se obi aminim no wo de o madua we so na de ahwe wosum ye oda ma de nema wuro wosum a ama se iye drama se iye hwan ye oni nyina no wa blow no me pa cho be piemu awa fari se bi community hospital anu se a ye be hwa ama wonso ani ajepa obi a was skin diseases giba krosta man pele zongola chichi se bi krodo se wo hu ensan na de nyina no pa cho ya na wo moja na ana aseye bomodian so ba be piemu afre community hospital ha na doctor for expertise no wa ma bomodian edwa fa
sebi process bi mo na so ohun atowo na obodi no aye trom o anware se mekrampo na obodi no aye fefefe hye no so se ni padua no yenko han utimi han atade utimi han pabo utimi han bibia bi sebi burofo kro utimi ko han obi de na so ni padua no yen han afori community hospital wo ba ya ba hwe kama obi a wonama na ubo uminimu utitu uminimu na yekokan sikoko ni nyina no ba ya ba hwe wano de damu ni nyina 24/7 ya ba hwe for the community hospital afenso no ya ba hwe obi a wo ya de a ope ho kwa wodan wo pe ho kwa wodan ya ba hwe obi also a wo gemua ayino so no so no wo ba bibia enema is very spacious equipment ahodo bia chese enema ahodo bia ye de hwe nipa amana ni gia no oba obenya bi wa chronic disease ahodo ya eno etimi sign no ni nyina so ebi awa general opd ni nyina so awa afren awa amatofo so misraw 02401765 02401765 na me kai mo say pressure ahodo bia so no ye no kama awa for community hospital ye wo Kumasi afere ye ben 37 military hospital. Right. Enti ye wo Kumasi afere ye ben afere community hospital ebe 37 military hospital na say military hospital ne de na che say ye chiri kwan na nya yira kwan kura bibia betimi ayefa na no pay ma me fa wonko quickly na memra fie ne ni nkomo bi kakra bi tew na fe ye nko efa mudwumade so discussion segment no so beba so na bibia tumi ayefa na pay me de wo ko easy soft IT consult me pa cho easy soft IT consult and pay yen kwedi nkomo kitua bi e wo ho no mo ye bad ya kan ye nyina de beto so na Monday hyehyehye Monday ya na mini bre enti ye na saa na ye de koyanim me ba cho ye live on YouTube ne so why easy soft IT solutions and pay se wo tie yen na wo be ye program na wo be ye ne se ye ayie eye awade no se ye wedding no se ye efie dia na se engagement parties ni nyina birthday parties ni nyina eye easy soft IT consult na de ebe ye de abo awunie me pa cho ye be ma quality pictures ti say ye wedding e be ma wedding shoot say ye pre shoot o say ye post shoot o ni nyina ye be ye photo shoots ahodo ni nyina ye bi e de ma o afi brother shower ni nyina ye adverts and I say promo jingles ni nyina videos ni nyina ye twa etumi e de ema me patron to program na obey no emfa nko ba bia fabra easy soft IT solutions na ye nya ho adwuma so entumi emfa mawo ye ne be ma pictures a ani da ho na efe vi say ye cameras ye de ye adwuma no eye kama pa eye high level and yetimi de adwuma na bibia atumi akoso me patron social media management so ye pa why editing eka ho 3D and 4D animations ni nyina ye eho adwuma kama ede ma umpewe ede ba biem na me pacho ope afa ye firi hono saa no na me nka fa nkyira wo se wo no wo ye enwumtuni opese ye ntwa ye music video emfa emawa and so easy soft IT solutions yen ya bimu pa number ni 0549 68 71 00 0549 68 71 and 00 and yeah easy soft IT solutions afei your BB friend say website creation so website creation atiazie BB for website your business website e-commerce website magazines and as a news website afei e-learning and our school website portfolio website membership website landing page website church and as a NGO website information website hotel bookings and a year websites ahodwa a year enuma ahodwa nyina mo hia ni nyina no easy soft IT solutions ya na ye dimu tintima ya be mu yie pa yetumi eye enso ede emawo na ye nya ne keke every information no ye be update na bibia atumi akoso ye create ni asan manage and sorry awodo nyina mpese ye create social media account ede mamo na ye san manage ede mamo afei mu programs awodo nyina ye mfa na live wo YouTube TikTok Facebook de keka ho nyina no ye na ye beye said ye Katakyie FM Katakyie FM TV ye da live wo social media no so no sa na easy soft IT solutions ye di adwuma ye ba be manage atumi dia mawo ye nkura bata ne doso ye omranti a dwumade bi a wo pe bia no ye betumi ama abeye amawo na bibia atumi aye fine na boss na nkasa nso so eba bi na obehwe adwuma na toto ama na koso eyera eben eno no ye mfre no ahoma yi so ntentem so kra ye mfre no 0549 68
7100 0549 68 71 ɛna 00 na bibia nso atumi ayɛ fine pa ɛwɔ ɔhɔnom anɔpa yi. Mame fam enko Megard Enterprise ɛsɛ menka fan show sɛ mepacho ahonidie de ho hia na ahonidie na ho hia no mepacho enya wo fie wo dem enko a mepacho o washroom no ya check ho obo no ma be run the bedroom no washroom no chese 7 produce obi didi anope a fa ncheme enka ewo washroom no so na abo afa dem ho enti wo be run the bedroom no na chese sebe eho bon mepacho eniema wo di siesie o washroom no so no etesen Megard Enterprise na make come for the amount yen ena ye de shower gel kama pa etumi dia ba dwa so a udi jari ama wo aye sham na wotisi abonten no etoda na won sheda kura enhia perfume bia sa esanse ye shower gel no ya nyanto boase aye na niema ye dia frafra na ye dia shower gel no so ehwam yie pa afei o washroom no said na make no eniema wo de betimi awoshe washroom no eye liquid soaps ahodo power zone ni nyina yen ena ye bi ema bibia so timi eco fine me pacho ye be ma wo de wo de besiesie wo dem wo de be pepa wo dem afei eye hand sanitizers ahodo ni nyina so Megard Enterprise ye na bibia timi e fine say asa atamfo nyam but ni nyina so ye be adwuma na bibia timi akoso no pe ye ni di ye num ti ni nyina ye Baby, you are going to yes, oh, adwuma no company na kama se no mesi enterprise no tie ema obi ehua na ni je ema ma obi apa adwuma no nyese bia dabi tete oh tie so all that was dangerous oh tie we ase wa enterprise on your supply dabi hello your supply ni so enterprise and supply do anya ibia even bibia very fine right even there entintantam so edie ara video crazy me nyadwo Katakyie ba na charity dey me say you on kabro funu bi ma na ya ma nkabi problem nkabi etiri na so ye ya nyina ye you know e ka ho ma bibia twi fa enti yem frɛ Megard Enterprise was 0241 51 23 62 0241 51 23 and 62 na bibia so atumi aye fan pa chobe bia wo bia deliver across the country me pa cho mo hwe YouTube ni na bibia wo bia no so wo pe ye friend say ye sanitizers open yen liquid soaps open yen power zone open yen shower gel ni nyina bia across the country ye deliver a nationwide delivery the here's our friend number no mo pe bia tu akoton so ye be ma mo 0241 51 23 and 62 0241 51 23 and 62 na bibia nso atumi aye fine pa ewo ehonom na no pay Matlasi and a Monday shishi. Me fancy Sonko and confirm me ankasa minua K upon Mr. Upon of K upon a ye enterprise. K upon me yanente enche esa obafiha. Na ye bo jaton de oderu e de mount. Enti K upon pay me chia we CEO K upon enterprise me pacho. Open electrical appliances papa ni home a year appliances papa ni dia a ye K upon. They say ye be a cement shop kakraka. O jankoba kwan so no so ye free delivery why eno ye ke opon enti ke opon ano pay de we yesi wanya abo amabo bi anya abo bi nya de be enche no enti ano pay ye free why ke opon wo de minua ne ho enti ye nyina bibia be fine enche bra na ajaton de Katakyie na pon na FM ha Amansan Dawuro no so ye modawuro emfa emma ke opon shop kese na ye bie na ye cement shop na e wo jankoba kwan so no de awurade eso papa na yanko ani atete ye cement ne so eti mesin fo anopa mo koye adwuma nyina mo nye number na mo mfre 0243 60 69 96 0243 60 69 96 0243 60 6996 na wa frɛ CEO K upon na bibia tumi afan K upon ye menua enti no anopa K upon cement shop no menya ne ntse mantama nyina wo no watete wo de so
nti anope matiefo nyina beba hono ma beto bi why no mde akoyo ma adwuma o ma beto ne duduo bia e free delivery baby audi ko bia de beko wo site to media ma na bibia tumi akoso kama pa no pay e wo ho na no pay enkoma me pese me di kakra na me bia phone lines be 5 minutes bi ma tiefo so etimi afra ba so taw na afa me ko afa ma adwuma die so na me de me discussion no eto so anope ne eye John Dramani Mahama ono ye president of the Republic of Ghana no ono dia to dwa say security services no be decentralize municipal benya de region bia benya ne de ne ache ne pepepe. Now the question this morning is that security services no nkrofo kwa na eko we ko police we ko soldier we ko migration we ko but akrofo so do na edoso eye de ya edie na de sa ade we problem we aba is it say security no na yen hwehwe mu yie na omo a edo ko security ni yen shedan check yen background checks yen niema bi ansa ne afa om o security nim ana ebinum so de sika ena mu na omo so tua ntino wo ya kronfo kra na ye mebusa se na chiti sen so ofiri he so ye hwan eno an se yafa no obeye police obeye sojani edie ena edi oman ni nya se ye fa police for soja for bebre oman nim enso kronobo awudie kwa na ekoso 0594 21 28 23 furniture wagentau na yanko in the next 5 minutes no mewie ewo ehonso so na afi matom djumede so na Mondays die ehyehyehye me nse bre kra 0594 21 28 23 obetimi afrema abaso sesi a oba mefa no wa kire wagentau oba enche ko no bi so entimi emrabi 0594 21 28 23 omsi ya me ba ya me number me bone kakrakra 0594 21 28 and 23 obetimi afre na de abaso ba taw na afei na komanim na bibia so atumi aye fine pa enti frɛ oba no akire wadwen tentem so na akɔ ɛdeɛn na contribute ama ye security ho sensem sei ɛwɔ fam ɛwɔ Ghana ha da bia ye fa police fo da bia ye fa soldier fo edie ba de na akoso sesei a police fo no ye fa ye hwehwe omachi ana asoja fo no ye be fa obi soja ye hwehwe da chi ana eno an say from where ni afa no na okọ abeye police ni abeye soja ni ebi kura wa ye kronfo bi kura pa mantem ho no ye backgrounds be check ye nke bo so ye kronfo anka na ni ye fa na say enei ye fa na say hello good morning. Hello, good morning. Okay. Right. Umetimi afredi abaso 0594 21 28 23. Now watch the wagen 0594 21 28 23. Now yakoye nim odande. Amema 2 minutes. Now my reverend 2 minutes. Na yenko. Monday dey am ni bre. Alright. Na yenko. Edi ba de na sie. I say, DJ Kabo was with your program and I'm Bandawo phone repairs. Right. Right. Yeah, they experience, you know. Okay. Now, the only answer one, 82 minutes. Why? Political. If I'm home by Bantam, no more political affiliation. Okay. I can't be. Okay. Do what I because me Makora and Wabrama Mabenya Kunyano. Okay. Just as a piano show. Okay. With or without so qualify with one qualify you. If I can be the protocol. Okay. Media Mimi or Mado Mako Shashon. Okay. And what is also your as a woman in Bini superiors in Mabia. Yaya training every na akabaye month or 2. Okay. Pass out no. Na ya the woman so be from. Okay. Na asama me can in an authoritative manner. Okay. Near the Wamba be Ramu be Sebi. Na you know ma pass out. Then pass it out no. One no and a call school bako. Na so na o skills no essay no. Eti be do abontia sa ene beba. Obu on so a walk on penyi bi ginisika. Ya ginisika dia no nya chance no to kodu a enya o man no hodo ene obiem. Okay. Ya kan na ayo no so botum eso no so jigulu botum. Okay. Eti nya obi a wo no kro no. Okay. Enti ene wo kwakoye adwuma no. Me ka police ni bi asem bi o ka chama se bra. Bosumo so a aban no check ni padodo a me che wo mo no otua me ka wo. Okay. Me ye de misika beba me chi o manchi o. Enti ani ntia me ko ha no. Enti ano no san sam problem sei ni na aka ho na amana bana sa one sebi wo mo edo mo fa fikire ebe ewo mo sebi na ebiem so politics ya ebe mo a sebi nipa no qualify kra na ye de no abe wuramu na de won biem so sika amafo bi no jeje ansa na wanya kwan
ade akwa ko romunity wo ko na sa oba wonche wo ka oman no hodo bia eni omu bia eti enipa few na ewo oman hodo ana afeso wo mo a wo mo zero mo wo butaya na sempo no wo mo akoma paso wo mbe adwuma no ya na wo mo entanya sanse boafo bia eni ho it without destiny connectors destiny helpers especially politicians and I say superiors o muka bi wo mu no enya de benye bi tru wo mo a wo munya committee ma adwuma no atipie me per se me call police training 7 weeks e be ye police assistant almost 3 good years and so aban bi ba ye no enipa be 6000 ye kofie obi akofie no so fa 5000 into experience ekuta all sectors ni nyina me adwuma dopsu CID MTD MTTD me ye ni nyina so bi sa say me dia betena fie etwehwe ye betena fie so bi kobokro no ebi koye Robin because when ni nyina e ma mo koche o ma me kra me kasai so wa ye Robin na mo ko afede mo koche no he say woni die wo mu ye hu bibia awie nti ade na mu ye okuta certificate ya chese ko training so aba ni nyina so ya me yanko na mo obi a woni mo hwe no ya de na kwa amana pass out it me metimoto so na metimachine so na se me ba ya chere me ni nyina and the security aspect so the police for no any book work no more than all the yakano I see custom chu obi or police immigration chu obi or police until police adwuma na enye yi etini nyina mu no enkenfo no na SSS bi ye from na kwan na ye de fadi pa no because as we speak no bebre we experience no and so obi timi ko cadet which means that ho dene ye bituma for no soja man ye ni akofa no set ye say mathematics wabo F and wabo E etiam fa no ni nyina so ka ho bi right reverend ti won jaw fi hotel anyamba mdase odan ya asem ntintin na mabundi no odan ya ma time aye diso ya ukasa dodo wana ma metan also no etutu me ba cho ukasa mo na monitor time de me bwa me pese wutime kan sama de mudota be kan ya ye da sa na kama nyamba akodi wanya asem ntum sana mnimu no ya mfano sa ojitum wanya asem ntum life no obasa na chaje wanyi ntum ya nko nyamba mdase esa papa yishe ya wo hihye se wo pese wo dane o man no very good pa say o pese wo decentralize sa nema we na fine nemu me de hu se kronobone sa nema wo nyina betimi agya braye wa police for dodo wo ye mamu a age se politicians no o matwom ho afiri police for ho o mo ma police for ni wo mkui o mo ne wo mo ho no wo anyi wo madwuma na basa de ne ye fa dodo a beboa nemu se politicians ne da so wom no mo na dictate mo de a ene omo pom fa be se de ho ensese bia ntumi ne de emma se de menua na kan no kwan ya fa so efefe fa omo nti no ebe de na ensese betimi aba because ye ncheki ni power fata ene de wo se ne de nako ye basa entimi mwa mi twato no de me kan se ye nyina se municipal senso so district ye ne atete ho no ye nim ye ho enti so mo pa nkofo bi a se wa ye ne sei no omo hwe won na ze hu wede hu ye nim mo wan so akwa aba se na meka ti ya futu am de man se komo hwehwe sa mentam kuru no mu no ye nim ye ho omo nya background checks na afo omo hwehwe wo ma wa dwempa wo pepa wo tumi so obetimi aye a omana komada won so no enke yemfo omonje eba sa de a nka so ndwe be den ebeba na amane se de a wo mo nka so mo akronfo dada na wasa ko mani tumi to obebo akronfo nkaye no ama omana bo right me so me da se pa ewe ho no mti Amansan Dawuro ni so ni Katakyie 90.9 FM ora da tetam so afa metisim na afa yenko fa mo dwuma de ne so ye mo ne taw na ye hwede no so ewo abonten anopai na ye mra ye live ewo YouTube ne so Katakyie FM TV na bibia enye fine Saturday 20 seat or say na no yana meka bet enroll so 20 seat okay come right abusan for sabre mene eben e dia ma ye nti no obia anya di ye wo ye na seat ni ye dia mene kineben na seat ni bia anya di we no obia nka bibia seat no 20 seat no ye na dia e ta abusan for na sameto so wei eye efame ho adwumadi a eno ewo morning show no so segment a eduru so a no ba bia tadi na obia etie ne a ekro ne ban san so a na menua eye kineben wo hwe na emfoni no de fam ho videos ahodo no de fam ho enam ebre ni tino ensem no mabonu kitua bi ana me de braw Katakyie 90.9 FM ne
aye adwada kwadwo ene adwafo maka kyem se aye mufufuto mumfa kosua bi ntua pampamu na se muni na mumpeta mi ewu enwura bi na se mumfa nwade anadofa wahunu na ena so 21st anambwa 21st July next yeah 21 okay one of can say next yeah kwaro no busanfo na se ne yewom no na ensem no amemfa headlines no emrawo ena no abrantie bi anya ne kwanhye wuo pa na se ni san ya anya asem keto abrantie no ofiri enebehin no ofiri na asem wei aye no humienu anu kwese na ntatwe uboni manye ye ubochire nye ye sani asem ni sukoba ya abrantie no edi free mo no me pacho me kwa abusuafo no so no eno so sakoye different story ema eno so me kokromo ekonya video a sentwafo mi nuanum sentwafo ni bi so boa me a sebi enso so yenya video ni bia ni nyina me de betudwa ni amanfo kan ene de abusuafo kan ene de me kote ye ne de sentwafo enso de ba out no na wo so watena se emu abobo ni mo atepoe no na wo so odi abre yen afi enso no emofro nkuma bi enso so akokoye Robin anaso wo makobokro no wo manya obi a mo no kro no se post ni ba de no mo bo no kro no me pa cho eno so wo mo de beba se wo hwe ko akrat mo se yo honu IGP no wo sin ko bi Robin ayifo no cyber you know wo sit send pa no prison in one prison etimanya fo afre no epenu code bi ti no in one prison o right I'm sure say the church to kwambo so ye yes in the course of the week na me won say asrafo wo mo chichi galamsefo a se bia so ye di wo ntente no a na ya chichi wo mo akopie mo betenko abrantie bi ekoche no ye che no me say asem o kan no edu ho akineben ebebo video no mo hwe eye bi no mo sere eye bi mo so awre ho me die metie no mani so baaye na so obi die wotie a me ni me so obesere na so ebiase yesi penisi obi ebewu etwetwe obi aso fantastic one day oh mesofo obi ewu no obi na se we keep nti me to so obusia aha aye Katakyie 90.9 FM so na me de waduru hanum se we aye fam hudwumadie na ensampo no afei ana me bebo nkyiremo na me hyase a abusia na me hyase e de abefrem awa aye asantemantemu hanum se Ashanti region me kire atwuma beja south ha na enumu ana yeni na mua ni na madam fu bi friend K20 o wa fari no from so den de chale birthday bi koso ne be na bra wo fie ye den anadwona be no nkunum ho metu mu motopu ha me ko piemu ne be hi me se boy si dimirika no akobe mama so o den de be siesie wi o wo powu wo pombe yan wo so wo pom abode nam se abode picture no menya fu wona me de mark ne be na me de bebre ma na mum de ono ogina ho no ono nko agina ho sa na o de no to so ne adi nkomo no wo powu nam se me de no wu ye abusiafo mu tieni yo sene gossipers no kwankwansanfo ne de maame no ene sene abusiafo so de maame ene de yekohu ye yenso de baaye no me de ni nyina etudwa tienie no wankodi kwankwansa no na wase na ama abusiafo bu amfu ne montene so mete ye nie ne mete ye ne se aye nua ye fre no wopon woni emrante wa ba ye mensa ya baako ye rasta puore branche ne wo eye bra aye Katakyie FM TV so bra ade opon ena da so no matwom pa Allah yes we dodo na anim no kroi mo ya enya asem keto akra na wo mu kyese woni aye ne namfo miensa bi a wo mu ekọ sebi kronobo e wo site bi e wo se bonkwa so se hi ba bi na wo mu koye no sebi no wo mu kwaje black saa sika futuro na wo ho no ena ne kiki kyese security fo na wo mu ne chana fo ede black no eba no ene enkofo wei wo pon da TV so yi woni na yonkofo miensa kai wo mu matuo so machine gun ni bi ayi se machine gun pump action mo ene dima yaw ene ne ai China ni anu otika nim ne kon kamoi ne tunu brum kum nam ko di ni tato fom kanana na wawu na driver ni no so wo yeso odoje wo suo bu kofu mo bu city no so eje no so dia no so wawu ya ene abodefo aka so pie no mo no mo ene wetu no we ato a efiefo be kan ho ma wo mo pam wo mo na abodie ya woda so yi se woni de woni tu aduro nto ye ya oda no wo pam kamwai mo da fom kum na moja prada uzin moja uzin
afa miansa na aka no rastapore bi ka ho rastapore bi o ka ho minia ayie bi mema wa ya de kineben we ayagu kwa yie bi ayekọ no na anu ya yes upon no na aro no da no so no rastaman na wo shefita na enti no ba YouTube no so Katakyie FM TV da so yes da so se sia fantastic rastaman na wo she white na wo di nchemu no left hand so no wono na wo ka ho bi tu se wo modi aduro wo pon de woni bi na wo pon wu ye no na wo mo di gu mo so baba na ba ko de se wonim kwa anim pa na wo yira wo kwa na ba ko so de ni tira nye ye ne ne wo ko che police fo adwasa na police fo mo an boko na kese rastaman de wo mo che no ye turutu bum bum enko ye twan se kan ye ntwa e wano mu se ne ye boaduro de obi antimi ndi boaduro wo mo de bo jam ni tim kum na ni rasta na tu woni we kura the picture we kura de ye baby aya kum na ni tim no moja na tose na aposifo duro wo sharp boom ena wo mo koje no baby ani tim no wa no se wo aya na de no so kan wa mam bra Katakyie FM TV ho ni se ni tim na moja tu ko wo ena ja wono so aposifo koje na wonya ni ti edidi mo na busiafo de wom nie mesan ko abusiafo no abusiafo no chese da bi odende enye sa kra wana kan sa asem na kira wo ena abusiafo no ebo mi enchiremu na enchiremu no enie abopo abusiafo no kira se uko empasa so reverend woni empasa so uko empasa so a onse wonchini na o mankran so rodo empasa so kra na no ya mo kontoko bebebe ya ohema no ho yeyi etu oyi ohini etumfo entino mame kama aseme na omo chese dabi eye chenso wo practice bi omo twanua ho na nua na omo twa no kroma ne ha omo dodo wo hima ho kra to da no di posi huhunu omo adwuma so omo ya kroma ne nya bidi obi mo be so nua onye sika ne bidi onye se chese ye whole lot mo nya bi bobo mo da so fine mo so mo tata yen ena ma wo mo ko so a killers mo twoma afo so mo mra mebo mo ho ban wo nguro mu ho no mu nya dwuma ndo mu nya dwuma na jo mo so tua mo twoma afo ika enu mu no ena ma kroma no chese wo mo maka nyina yese no wo mo mpene enu mo ko to hye wo mo so a ema mo prepare rastaman na wo mo ku wo mo nua ka wo mo aka so dwane ya aposi po che ba ko na mienu no enti enye sa kra enti sa so mo korobu ba bia da enti we na ye sensantwafo ne ye be kone akwa ye benya report na ena ne eja ye call ho no mo ne ye call ho no minia na se wani na chese de amanfo ka se wo mo call site ena korobo ye no na chese enye sa na se ye san so a abusia se video no e wo ho no ma na nka betima mo wo mo so tie audio no so wo ye yi ho a Nyameba ho so anka e be me de pa eti no se video no wo ho a na nka menu enie opon funu na da ho yi opon efunu da ho na branch no so ni tirim ene ye tuatue mu no ye de boa buru na wo mo chese wo di sika ni tuoduro dia abusiafo Katakyie FM TV YouTube obra obrahwe wo mu na live on YouTube no so ya se wo mu nyina de go ye nya sam ketwa wa hwe won ayi hwe opon de no se no mo tutu no tuo no on so mo chichi ni tim opon yi minim no wonim ewo onenam ne behi we a very calm guy very calm guy maybe nim sabret wo nya fofo ya chese o mo kase da bi e se me huso nam eti video no nim se me de ma kine bena me de video bi tuma na o mo ye obi interview wo mpasa so a wo mo chese mo twoma afo bi akosese ahimfie okay ane later ansa wo video no later wa kra na me de to so midnight by 12:30 na me de to so ani wa ene bi am fa man street bi am de to platform no so all right okay wahu ene ya wo push ni mame ya na embrace mo de tuma mo matie bi wahu eti enu mu no ene be kire sa abrantie no enye krono bo no ko no site ba bia na kina bia abusu bia me ka Katakyie FM ya ka se ko bo krono me so me kan ni me kire mu na san so de video toy e ma nipa bi tie bi se enye no kre na mo bi se eti no se ebe ne nyan dia me so for sa video no e fa e ma no abusuafo na che se eno ekire mu ana me de abrewo no wa bra wo mo eche se abrantie no ekobo krono nti no de omno no ebie sem no video ni akrado a mema mo ahwe na abusua wo kopie mu awo eye enkran primonte mu a me so emranto wan keto mienu ba ko 18 years na ba ko so 17 years na ye me ya
sebi edi mu odrubia no na sebi ayentafodi wahu Mustafa Abu o 18 years ana Sadat Mohammed anso 17 years ya me patro kopie mu awon kan buprimo ntem a oba be se ono e posini ya frano Lance Corporal confidence obai wakwa asode na anu kusedei na wapone no oba na mranti wa ekohia no na omotwe sekan de chairman me so na omubusa ne se wonkwa anasa of phone choose wine kome choose one kome mami snaden omo say your phone or your lifetime we hope di no say there be me ho posi me ho posi me nkwa na hia ana de akuta ne bia ne sika o ne fu o bodane de ma no asemi esi awo nungwa barrier ya no awo ashama sprinters road ho ewo ne si ye ne maame entempa wo de ma wo mo de koye ne wiase mpani se de wadwane nim de hote kofu adwane ne ne apolisi podi o mo ntantanwa anu wo mu koso wo mu se kwa wo che wo mo a me no ka sei samranto wo su kono man polisi ni no oba no wo de sika na che ne minimo wo kwa anase usika no fon ana sika no kra wo maame ne kakra ntu be hwa oba eye Katakyie FM TV no so a ana maame no kon de press akese agboma amranto wa no ba ko si ni trust wo mpeso obe pejanity ama ye twa ni picture no wahu nti eno so eno no ntino apolisi po bomodia enya wo mo a me ne o kase Accra Circuit Court ye eboabo wo mo no na prince no ye di wo masem no ofo no ko yiri police ni na je ne ho ne ma ai ne ho ne ma yes okay eneja eno so wo mo je de ko enso yo ai wo mo eje de ko ya eno so ekofa ensem bebre enso ede bae na media ne kwakwa no video ni yansa anka ho opon de no opon de no media ma eben nti obaye ho adwuma ansa na meka story we awie no me pacho awie a ya na yetimi abo yi sa video no na ankofa asema amreme because me tell story na me chi obi na abusuafo no frame me ka che chale e mo hu muso nkoka sa akwa na nya site bebe na ni say site e no kobo kro no wo buso obi o mo site e no na dwokra no obi ka che say site no mo kobo kro no na so la show me ko abusuafo mo se nya sa akra da enya sa akra da no mo so boye kiremu a sentwefo yesu ewu ma ekonya sa video ensem na bobo basa na obi a wone dia oka eti yewe say ebetumi eti audio no so live radio na YouTube ne de eda so enti yenhwe all right eti no but am I okay ena omo se killer crash bi Erci awo empata so ha ama enam to kra ni tete ni pa ba ko yu ena tuo so mo tuye aka open for ba ko a ono so isi ayo so oda Tepa Government Hospital na the kopa ene se omo 3 days ago ena empata so forest ye se killers no na omo yu forest ni ma omo ebo chenso operators no ban omo muka enia no de ko na according to Ntremu no omo tell ka enia na wo forest no ensase a yetutwa ma etiafo di ma omo ebi a etiafo na enia na wa kete a ebenka aban edetwa na otwe etiafo no ka na o ha obo wi killers no aba ya omo ene chenso operators bi enam nti omo bata na omo wi forest wa omo mi ka say han ko na ebi a ha no dia de omo ba no so mu twa edika ele diko enti omo tell 3 days ago no omo okọ forest wo na omo eta opanyin bi de nti ekobata no na yeso opanyin no oni na bishop we yeso omo ekọ na enam so ma yeso ko ma fo boys ni ko de ti ko ye ma omo akotake boys ni bi ya omo ye killers no enti enwa for revenge no na killers no so eba ntata so ko ma na what me say on ba no so omo ko atuo ya ye pop action gun bi na so omo edu wo ko ni ma on ba no ko na hi na omo first target only see our na me here almost say if you want me na me share how me hu say see am say here the desktop computers on obi dem computers no one yeah oba almost say if you want me including onima na kasa kura no dan yeah na odom no omo after dem won me na omo just na we ni say yete amba na onima ni wo according to Ntremu no mo say onima no we tell me kakra yeah so ko bi chinti omo ba if you want
right abusiafo me patcho say ote video no na wo san so etie audio no so e che say enya Robin o mokọ enemum eye sebi chenso operators a mokọ ba o ban ene ba say no echi no ena o mo na mfofo matwomafo musubufu yo mo yese da bi mokọ enipa prepare yenkrofo de a yenso beba ho a o musu kokro no mkọrọ nsake ho ese senema ni titu ayo hema no efie ho no ma o mokọ se senema ho no ma enya asam keto aposifo edi nsem ye chi a wo bia wo kan wo bia perpetrators ni nyina no wo mo che ehye bo se wo mo ensa ebeka wo mo nyina na abusuafo me do kopie mo awo betenko ne krakra no betenko ayekura ewo eye atwuma emponua district mo na ewo ena no ya se ne nyina ni mo no yewura mampani oba no o kan se sebi galam se obabra no yan krata da mo obia no obia timi di sa tumi krata no aye na dwuma se ne be ya one science ase no one say fuo eni ade nchino abre bia no bo sastrafo wo mu sizes capitate na checheche wo mu checheche wo mu fan eni ade etino wo mu bowura mu eni abeposo abompe wo mu cheche wo mu anti ehwo na mehu wo mu na tumiri kanum kodi wo machi timidi wo machi ana ye bepie mu awo betenko na na frempon betenko the Las Vegas man ehwo eni ekopie mu ho ni ekopie mu ho no betenko chire wonum gala jai wo mo die ma chese asase no mu de nyina atu wo mo die ma scratches jai gala mse na wena boko mu hu ya se ya pie wo mo so ana ya che wo mo na abrante ba ko ya de bi ma mere hoyi na so amanfo bi no se o mo de ye o mo sere wo ya fra na ajare na ajare no wo firi bontomuru so no ho na wo firi no ana obedi gala no awa betenko won na obedi gala no betenko na mafo bi no kase wu krom de waja na oho kama na de obetutu obi kro ni ade a won nena ya chiru na ya bu santrafo ya bu san sakache si say de won wonim de wonim aye de aya no samre ya chiwo ti no de na woka sa wonim si ya chiwo de no so owunu ya me he police kure jeja me nchen ya ni obi na beka chem na mum o kan sam bi twato sa sam na man ko sere ya ba me de mani suo bai because me hustler me ka se de ho ye na ye me hustler mani suo bai papa e tie nko tie video no ni tie audio no mra na tie asam na o ka twato na eni tie ma manfo esere no nko tie mra oya we si acho so please for me dan so ye me ko bi me to I said, please forgive me. My colleague me took her. They are two. I tell you, we are where's the I said, please forgive me. My colleague me took her. They are two. I tell you, we are where's the I said, please forgive me. My colleague me took her. I tell you, it was not easy. You could be able to I said, you san secretary so you see a chode and also a possible jeje machi krampo krade majamina kra se me ho preku. It is not easy, you see. The American say sebi aban bia obeba bia no u google me say na wo pa adwuma maye media no ba uguru no ampa adwuma maye dia ene ho ana sebi ye beda wuo modawro ma me ro ahuye ko sa se hustler de ade bia say illegal say illegal wo wurum it mesre say aban de media e mema dwene ugu we a na wo pa adwuma maye what we me pacho me na kokugu okay reverend what's it say o kan sem bi na me pese no de on ten sign okay what say obi a hustler person either say legal or illegal o mu do mon check to be a hustler now when check yes one check any person why say man reverend can asem nwi reverend can asem so what they mention na say also can say what say so be a hustler na opedu bi dia won hwe mra no say ne kwan so say ne kwan so and now say on twensan and am so on twensan okay ko guja chi say answer na reverend say die ntina men twensan say ekomodewa interesse fa ansam yinu didi ekomodewa interesse aduane a yem fama wo no kodi ko fadi okay ntina me so on twensan mo hwe ewia so ho
Yes, on two one. Where again? What can I feel? Contest now begins to the kind of Mitchell. We not say, the context of the entire cancer. Now, person, no, any mammy can see to be actually so be a hustler. Nasa ope bibie di wabraboma ho eya na emra de woman di enim no krampo no eya na se bi producer ekata awoche no ekata nanim so na tie enti entufo so awoche no kata nanim no listen men ka se de we yo men ka se de we yo na mo pensan odi asempe tie reverend tie asem odi asempe kana asem o say wo mo den da wa twa side o say wo mo den da wa twa side yo o ka de o den sabe fi fasem na wa mo na say okay o you right fasem na wo ka okay but say e kom de wan che say fansa mi nya de okay say minim say but we say ya chiwi as say wa kan rehu say we say what prayer na wo prayer na say akusi say okay you do concern you do go prison so what you say odi asempa se ohun if you have watch us and that no one will be that one then that watch us and husband there and husband chese bumra so ana I don't warranty you say a former as a hustler won't take illegal or legal that's what you say odi asempa no Michelle Mama Michelle, me do bien kwaje bosema no. Okoya e for yo so. Okoya no, ye friend kwa onfa. Chese, ye send message a wonye. And so so me me kwa okwaje sika. Everyone no. I say we do to border. Everyone no. No, I say we tam to the ko. Aya hu chenu mani pa yesa. Sa ni nti no. Aha. We ya bre na okwaje sika na say we tam to koku na. There be na say situation. Na me kwaje sika. Situation doesn't warranty the situation. Yeah. For the first say commodore doesn't mean say kobokro no. Any make sure say na akoma e come. But don't just fancy kobokro. Personally we wouldn't do it. But people never compel. Yes, but I don't say fakoye. Me so me to say but me so to wada. Situation be mo ye. Which one you are one of those. I know my can say yes. What you say? And they true. Right. Akoye say oye English editor. E wo fie ha. Na oba ha on kabrofo me ye ha me. Asante fo mo man say. Ayebiaguo wo yesne timam hunu okay mabu ni be onwunu hu yi coach emobo eso coach emobo ayafo bo mo se ma chebo hunu ayafo bo ma coach ma chebo a wo tie biom hwe na ma na to benifo aka se eduru friday brofo nkwa na be ka no fie ha e fa me hu sports so bibia be radio station did English radio station did English radio station did English for the respect I have my listeners Sasam no go to me Ghana mra chese sasam na chese na me chese go to me and police need be fair this situation me money for some men can say the way it is a situation okay so at this moment I am telling you say Sikan, akojina police. No na kan zia. Situation and me to say as a hustler. Obi o hustler e comfort. Anti hustler we hustler. And to make come any phone there. When you hustler to make come say hustler e comfort. When hustler e comfort. When hustler e comfort. Okay, nti mamenya madwuma no pay why? Na bibia entimi enye fine. Amansan Dawuro ni from Nyameba Eric Odo Junior Katakyie 90.9 FM. And I go so ye adwuma anopay eno.
Okay, for the meantime, and 21st of July 2025. Into the Mamin phone and call Naminya Jumashi and pay you on Amansan Dawuro so. St. Louis Ventures and a pay my phone call. Namin come for St. Louis Ventures and for more on a paper said. Me pacho say what pay phones papa. A St. Louis Ventures. Funa me pacho any da hona efe ne ho odene. Ope Samsung, ope Techno, ope iPhone. Odi asempa bobi ma me phones ne bi ne de hen. Huawei. Friends, Google Pixel. Okay. Samsung. Itel. Infinix. Pop. Pop. Okay. Na Techno. Okay. Your Pop ne your Pop 18. Okay. Your correct. St. Louis Ventures pen abenya bi. Yes. Sa phones yi. Na de then say any accessories and nam. Phones ni nyina na kan de nam. Said the car use you want the engine, you want the spare parts no sana St. Louis hotel. Yes. Phone bi aba use ho no no. Ubenya ho akande. The screen ball ubenya. Okay. Open the cover ubenya. Okay. Open headset ubenya. Okay. Open iPod ubenya. Okay. Just the only show of phone hu bia no. Phones ni bo no man. Infinix ayaba omo ye wie na twam omo nya ho ayi mi fa ma bi. Okay. But ono nko ahode. Ubenya bi ato. I see. No nko de okọ ubenya bi ato. Ufi hen na eba. Yes. Bra. St. Louis. Okay. Ubenya biato. Ni nyima so eda form. Na osan wo hands free ne charges so san wo ho. Bibia. Na de ede so osan repair. Wow. Ono asan repair o. What the phone bi abeto no mo san repair. Professional repairer. Yes. And enye nkwanche. O machines a what the besisi so. Now them say iPhone 16, 17, 18 aba. Yeah. Abo. Ekroma unya bi. St. Louis open abenya. This one on kwa. Omati D na 16 na 17 na. Ana unim iPhone. Say gig be na ope. Okay. Ope 500. Phones no mo na munimu. Yes, gig be na ope. Antinya iPhones keke. Debi. Buy your gigs. Yes, it was my memory no was wrong. Okay. Ope RAM be. Okay. RAM no so na man run fast. I see. Eti dehi na ope. We enye mfiche di o. Okay. It is ope 500 gig crown na ubenya. Ubenya bi. Ope 120 dia ubenya. I was St. Louis. Ope 250 dia ubenya. Eti gig be na ope. I see. iPhone type be na ope. And then like the phone bi ope bi na gig. And we St. Louis Ventures. Na shop no kese ba ko ewo encarry ahemfie kwan na so ho. Ubu se obi aso St. Louis shop na ubenya. Yeah. Anopa na Monday hyehyehye kwana oka kire Louis se me na me se bra ho na be pede wo peni bi anopa Monday so say the stock na ba bebrebe weekend no awurade wa opese obetu canvas ne yes we ye mobile money won chen be na pese ode ya na dem say home appliances so ye ton bi fridges, flat screens, laptops, say home appliances be need the blenders, rice cookers, ovens, kettles, irons. St. Louis Ventures. Just a heater. No, washing machine. One paper now. What washing machine? You told me. Sir, you told me. It's a now open. No one will say one paper now. The turn down. Why I say POP no. St. Louis a 3D. Very 3D wallpaper. Okay. And no open that home. But me a shissing. I say I POP no my. And the 3D now. I say you now call down for them. Who and St. Louis no better. I see. A one of better. Saint ya. It is a what down for them when I go who say as I do we have fire. It's in Louis. Young friend number no see not be to me find YouTube for it na omuntiminya 0241 907600 0241 907600 na shop kakrakapa baako e wa agogo so ye ne be man kwan chop ba no ne die nimhwe anese ne ne ehwam nko ai ena baako so headquarters na nkasa so e wo eye Adom House ho first floor ewo nkawie Adom House ho ena akwakoto bo so kene na nkasa na St. Louis hardware na aban St. Louis hardware chance no camp na kume no papa enye de odeko board no so about 3 years 2 years now feed ni bio yes fa wo color o pebra galvanized then now RBS shoutouts me pe green me pe blue me pe pink me pe e color na open na de beko na yes Louis aka me hu chance white da
Oh, and just say that na ye de board down so na ye no nya white o. David. Alu zinc no ne no nya white o. Yes. You're white. Yes, your white color. Chance say o pese obi ehu say o pese paint down no white. Now say abon chance white. White house correct white. White house no. White house no. So Louis na diaba. Yeton wheelbarrows. E dey na apese. Yeton adoa. Yeton hair pants, shovel, and yema bia ye de si dan wie de. Na unim yesi carpenter fo ni nyina momra. Carpenter ni odi fie wura bi beba se Louis Ventures aso ye ne ye ma commission free. Na de dey wo mo ne se ye ne ma ni nyina deliver no kwa. E free delivery o. Door to door, house to house. But what ya sometimes site to site. Near their bro. Ya tete so ni nyina achi no. Na Nyameba. Ne you know. Ne nadwa no. Yeah. Sa nadwa na ye de boy Yesu asenu enwi no. Na me feel say enye yi ni bi. Na ye won ne ba ni na e won ne nko an. David. Enye papa obo nko an. David. Obo no okobo dan so a onwie no. Ode hama ne boss na atu na ako na to be wie no be se sase bebre. There be won no de ne ntesa. Etia no page number no ne fresh and Louis straight away, straight forward. Oh, we no enko ba bi ekosi Louis na so na oni paint na ode aba no a. Sedan hu ye fia. Ode ade bo so ma na ade apepa. Correct one. Phone number no se sia na ye Monday hihye niema ba 0241 907600 0241 9076 and 00 and no eye St. Louis Ventures but all the offer wo se Nyameba na asoma ho o se bra na bogafo ni titiri wo YouTube fo no kalabule nsemunti frɛ number no straight ya the boys beko site akosusu odan no ne enchanse a opere de akobo so de amawo ebo ne da fon boko na yɛ sɛ wusika kora nso a yɛn ne wo abɛyɛ hyehyɛ yɛn watua ne nkakra umpe we de na opɛ 0241 907600 0241 9076 and 00 no eye St. Louis Ventures and American for Ediamo no pano pay bedin komo yenia eye Razak Aba as usual Joada be no ofia say for the NPP wabaye babedi enkomo ententem so no pay and ye chance friction so be babat enche wa ma ye be hye enkomo twetwe na se na bibia tumi akof time is fast spent already entino yenya na sana bibia tumi nkofan but unim say odi asempa boss KK paper roofing ai enche my wacho July ya yeni omo share adwuma ase ofia den my wacho I'm telling you wache papa ense adwuma ansa na adwuma be che no yes na je se adwuma so ani eso ani amanfo na je wa ye dey atum se wonyoma wo de bam eye papa ai eti na watena system no ma che tu bo KK pepra ai enye obi kra na David obi na be kire o se KK pepra obi ani na meti ni ne no ya abofra o obi ene no aware ya wo this system no wache wan kasanga obi ani ono nyoma quality no de ba o ene e de ba KK pepra roofing company man wache nyamisira no wache papa ne dwumadi so na udim die de kra na se KK pepra abebie eye branch kakraka pa wa abu akwa na nam se eye July ya ye hyase na ye di dwuma bibia tumi akoso nti ma me nkyere matie for ho ntentem na omo nko ho so atiase na ye no ye twa enchanse papa from ye no factory ye ne oni esie na enti ye enchanse no ba direct from factory wunya de ba bia ye na ya tete so woni abu akwa shelf filling station no ye ne di almuhwe ni fa so wa ai so kakraka no ya bebie ba ko enti anope na ye Jordan ti hyehyehye no je number na frɛ 0243 255 309 0243 255 309 anu ye KK pepra bibie fa on chance papa ho ye na ye twa kala ye pɛ na ye twa no ye ba dia wo se kala we na mpe green blue black ni ye twa na dia ma RBS Euro tiles, galvanized, roofing sheet, papa ni na ye ni etwa. 81 July KK bepra ene ye adwuma. Louis na da ye PSC, KK bepra PSC mboa. Say Louis na da ye Amansan Dawuro PSC. Na say de KK bepra so waba eba.
Let's say July, July, August. Yes, August. Waba ne saba. Intino. Ya fanchia mamu me papa. Yes, any of my phone na me nua kwasi no mu nyina ewo eho no mo. Anopa me nchia Mrs. Veronica Chey Pepra. Mrs. Veronica Chey Pepra of Salem Assembly. Ono no ye me maame no no. Me maame Dickness pa. Me am papa Elder Yauche Pepra ne here eno no. Mama eye former area executive member. Kwada so Church of Pentecost. Eti maame Mrs. Veronica Chey Pepra mama chia pa anopa nya me hira no tonkom. Ene me nua kwasi no mu amowo keke Pepra bu akwa shop ni nyina so. Ye chia o mu nyina anopa na bibia so atimi aye fine. At this moment, Odiazampa, Metimedi, your mind musem, enti, Minia Razakaba, na Yatana City, and pay Yankoswa, na your mind musem, na Bibianso, entimi, Enkoso, Kama, or what would I? Yakodia, Chana Menko, and then Swaya, Jumanina. Come on, Papa. Razak, but Nasiana, Obusano, Dientia. Nanado ne president Kufamba because o modi nda paso. Okay. Nanado any president Kufamba ma delegate conference na se. Okay. Ye papa no mo. Omra mechirim. Ai omra mechirim. For the conference na se nsembili ni ma. So hwe ni omra mechirim. Obetia bechi mama. Me kwa na me just see that so na dia. Sad ba ko kam. Bakam. They say me dey ntia o extend o voters no. From 220 dia. Now nim dia de pa no say ochina nyame ya adema. The constituency chairman beba. Okay. Of the NPP or NDP? Of the NPP. Oh, okay. Mr. Boating. And if you have a head. Yes. If you have a head. Chairman Boat beba out. It was exclusive. What? Oh, some such Chairman Boat. Minister, first, Chimama be a ja south ha. On the chairman. And the chairman make a travel the other. To watch a Chairman Boat beba Hawaii. Yes, and so far. Yes. Me chana me say. Okay. The man go be time. Mama cha Caesar. They will provide a seaborn and no papa. So we got also a friction for saying what. I found out also the dean on Tiare. Okay. Matcha Bibia, Matcha Caleb, Matcha Jumura, Matcha manager. Okay. Matcha on so now. Okay. And one media seat. They said they didn't come on Ibekasa. You did you want to be a chairman manager? Also chairman. Right. Enti, I don't know. Yeni come on pay na o mine mu bibia to me enye fine. Eben. Edi ye to YouTube no so ye da so pa na bibia to me fine. Mo a mo hwe YouTube ni nyina so ye chia ba no pay. Ye chia mo nyina no pay ma me fa nko Dreamwear clothing no pay. Na me chia mo nyina Madam Priscilla. Ene ne mani nyina so ye chia mo nyina anopay e wo ho na bibia so atumi aye fine pa. Madam Priscilla ye chia mo nyina anopay wo ne o ma no na adwo broni papa e wo ho. Sa so na ye na kisiwa wo ho, Samira wo ho, and afi kuya so e wo ho. Masha 80 fashion eye enkawie na e wo. Enkawie zongo wa Master Abdul Rahman. A very good morning to you. Provider Machi. Mejo so Nyameba. Bibia eboko. Nyankopo adom moje di ho afusane ya techremada abodwemu ya. Ye nyina ye ho de aseda na ye de be manyame. Enye party no so enim se mu ye boko. Nyankopo adom. E say party mu ode pa ewiase afana ye de MPP. I see. The spirit is back. Okay. Di mi ko hu no. Memenda etwa mu no. Okay. Hu se MPP. The elephant is a winning symbol. Okay. We shall win to save Ghana. The elephant is a winning symbol. We shall win to save Ghana. Party more day. A more de papa. Okay. Right. Me chat you for now. Yes, I say another. I mami mincha unu ya no sombra. Anyway, can Janaka Yaja open you get it. Bibia eboko de. Nyankopon do bibia eboko. Okay. Uma e no unu ya no say yenye yenko nyawo. So ho nipa. Obenya kana kamenti. Because omuni message. Na MPP for no omo national anthem no ma omo no. Someone raising and question before some do yeah anthem no ma be before. We shall win to save Ghana. Meanwhile we any pain. Okay. So that one me save Ghana. One me save Ghana. Okay. All of a sudden when you the vision we say
Pesa save Ghana. I don't know what I'm going to tell you. We shall win to save Ghana. We are crying. What do I save Ghana? I don't get it. And you will understand very 90.9 FM. And you know, okay. Some will go back no more. Yes, I'm nah, it doesn't sound well. Okay. We shall win to save Ghana. Meanwhile, we are giving the opportunity. When we are in government, we have won to save Ghana. Okay. It's in two different ways. We are saving Ghana. We have won to save Ghana. Okay. No. We are trying back. It's two votes. When we are in opposition, we will win. Okay. Fresh, now your party no to say. Oh, party no more. Boko. Okay. Baby era mampani ebeko bia ne de wi ase ne yedi ne ho adanse ne Ghana for de ni je besia no ne nurse for kra hu no mororo montale de se formality aso no na kire se bibia ekoyi say your party we de almost say rebranding rebranding it say baby ombe ni ye na meba ho the MPP no as say almost 4 years rebranding okay. And now for 2032 and some other election because as you speak now, if given the opportunity to say your coalition is a CM and okay say yeah, and Kugu MPP from the better in the last time. Okay. Same thing so no munko is a CM and be 4 years. And I mean, 4 years some go in the process of rebranding their party. I see. Umunya ready for elections credit here. I see right. And yeah, say opening omo pa ya cho say nka akutia nka mayenko. Oh, mo pa acha, o so we back we dey fan chom. Na mo jam mo na there in politics now. Asa mo kra ma ye bi da o. Is it just one? Right? Because now the time period now the become election is very limited. So we decided not to bother our. And I'm going to independent. It's never true. Okay. Right. And the end of paying income on a 1 month there. So down here to this one. I'm starting this one. And we are from party to one start. Okay. This one. Your friend say provider. And the and then so actually they are so why late. MPP National Delegates Conference about so weekend in some people so a lot of controversies, a lot of questions about so. Yeah, almighty. And who here see the uncomo. Or chairman beba there, but as the commandant of the municipal in terms of and I say in charge of communications, no. And who here? I feel our man peninsula says security no, you better decentralize it. Brofo kakraka ni nyina de kire ne se ye de beko fom na afi obia tumi anya ne share afi so public sector housing no ho nsensem no oman ne dan ya yesisie e de ma oman ne dwuma efo so man pani so be cut cost na obia tumi anya bi provider he na wo hye nkomo ne asedi afri menia ma menchia atiefo right na menchia muso menchia menu affliction e wa o se men time why nti what 10 minutes why na menchia party mpanyinfo a Eura Steven Boatin party chairman na me wiam de nchia kase so akwama me ma Michelle MP Obatampa okay na machia constituency executives polling station executives coordinators any MPP for bia otie bia right minia anigi a wa oba me ba no pay wa otimi so anigi bia hye me mapa yeah wo de me ba no pay wa hu vema na me de awura ha anigi bia hye me ma wo sa so bantem kama anigi wo me mu o ba bedura before night wo gru asem ka okay me de etwa mu adekasie bi si okay oman yi mu ha ebi si da I see the strongest opposition party, the largest opposition party, or Ghana high friend MPP. And no more Saturday, a chairman, a CN, a BC da. Now, me the Abasobody Abema planning committee, no, I radio was saying, a down a former MP of Bekwai. Yeah. No matter party, the ranks and far of the party, no more as a share any amendment committee, and Davis, Esquire, Edano, Frank Davis, Edano. And no more can na Ira. Ma just me because me body na here do check. O hwe anigye na unya kwa hwe TV de. Pa. Na documents no so ma mensa ka bi makenkan be be. Hu de koso. Party way emu odeye. Na the spirit of MPP is back. Hey, the spirit of MPP again. And I no,
and the Ghana Japadia, the Akoshe, what the Amubi, or the Amaniano. Okay, 2 days come out. It's me, Mr. and Mamma Kamasam, now the face see, Memendano. Right. You bet your Bema a tear for near people for 18, you know, who say, yeah, conference, I conference, yeah. And you see me when they dream, it be see that. What is it? Will be a team will be a cam order. One tobacco crowd. Mr. Kachim, I say, oh, Mamma Casa, Memrena was Casa on the Una. Ocean no matter the fair, all the aspirants, Obia Baye, Obia Chantic as a party ma, your cool positions, as you are bem. Again, because the spirit of MPP is back. Okay. The spirit of MPP is back. Now, you threw a signal this Saturday, no? We threw a signal to Party 9 or Moabem, then this is say 2028, we are poised for power. Okay. We are charged to wrest the power from them to 2028. We share a honkeka, a honfama, a party ma, ediko call Legon Stadium Mona. A brother and entias, so. Medo be biase, na mede nyame so ase. Cause ye who said, yes, Obama free northern region, voter region, all the regions, bibia to be antiating carboni bia. It just say, ye free be a sit Yaminsa womb. Remember that you're calling Yaminsa a womb. Now, the elephant will rise again. The elephant will rise again. You are a French markets majority leader. They make you some profound statements. Was it no matter your title, your ambition, or whatever you want in the party, the unity of the party stands tall. The future of the party is in our hands. You put your differences together, we must come together. Na enkabom prayer we ba ko ebu ba wo kan ho boma na ye form together. Na see we are forging ahead to go and seek for power. We can. Maybe a dem better bia me catch them MPP for say mesramo party no emu odeye he enye wenku na aya ba ya lusu 2024 ba ya lusu ye nya no kwa na ya lusu bida na ya lusu ye no we came together as a unified body ye kan hu bom Emma 2016 ye je to me 2020 2000 ye rako for time ni atro position for 30 good years but ye kan hu bom with the unity of purpose. Yet me wrested power from NDC and even all free military to democracy. First near to Abakra now ye within a inisiwo near to Gum. 80 party need the minia. Now me sure a year at the toe so I say rebuilding with our values. Rebuilding our party with our values. Now me say Inshallah. 2028 the elephant is going back to the Jubilee House. The elephant is going back to the Jubilee House. Minia, and she be break also. Ade ba kwa manage me say, "Eh, party democracy ya adwuma. Ya the reforms ahodo be brain na bae. Na party ma ye ready na party ma agi atum. We article 7 amendment 17 17 na ya me say no say so timbrem bio motion 17 so timbrem me motion 17 okay we amended article 730 of the constitution we say amend no okay na de na wo ho na mo amend say the amend article 7 clause 30 of the constitution to provide that the regional executive shall appoint persons other than polling station electoral area and constituency officers to supervise polling station and electoral area elections. Omo yo imagine say enanke ye be elections were from her eni kwase constituency executives ni ibem na omo de obi free regional and national ba but you hu say oba party ni ma constituency no eni nim the in and out of the party the bia eti ye say yanyentum ampa it hold what yanyantum the motion no was thrown away. Okay. And actually how democratic our party is. Right. One motion also was 54. Motion 54. Okay. Yeah, sir, and the youth bracket, no. Now 40 years, this was about 35. Okay. Party matter said no. Some said we will be the age of 18 to 35. I'm more than in terms of basic Kasema na
it did no ye mfanyina 40 na ampa ye party for mpanyinfo na dey say abo but the larger unity to say no ye maintain 40 no ni agitum okay eti wo hwe enoma let's say ubedi fie 40 and na what my dey no within the age of 18 to 40 years okay and na why dey we youth okay. That's the youth organizers. Oh, I see but we say yenye no 35 yente sumna 35 okay and you say no you should maintain the 40 year ya jitum na wo hwe san hye we nyina ye wo ho a che se me se ahohoa na ahofama bi a party ma e de so MPP ne mo aye de sei MPP mo aye de okay na me atiefo me de me ba party ma party adehye mesrem ye hwe ade fair fa e course a ye nim se ya anum kura de ombenya nanka ye call ye no ye sie bibi akosi ye se anye nanso nyame adom MPP ho aye akono na nim se kakra with time posterity will be the budget me de bia meka me se no ma ye wura kufo ado be ye wura mampanyi kufo be ye atronti ye de abetena fie ye din de nyame be ye bia ye momo 4 years na Ghana for who the difference between NDC and MPP ye MPP ne ba ye free be social interventions ye ne de ba social interventions sebi timamuni bi an ho kire no ye de enoma be ba ma no hwan ha no ebi ne de o health insurance ene ye de ba ye we feeding program ene NDC for ye ne ye pa adwuma ma wo mo ko ho twe asekan twi tuo wo ho yetimi no aduane na kwabrane akohwe agu se won wo se ye de ma no ye ne ye de ba ye busom so no from social democrats e de no mo de aba ye mu se one social intervention NDC de aba na minim say social intervention obi ko oba ko wo a no o free sebi ukoyi wucho those time president for ne ko 4 gallons ye wure ko for the be wo si there bi o mampanyi ko for quite the ba me so me beto so free education ne TVET and over TVET ya mana ya akono na se wura minister of education how na edusu ko Botswana am ko ye TVET program bi enoma ye en ode ko ye enoma MPP be ye TVET ne bi nsida ne nim se technical vocational education kra no ye but ye ne ya be hyem kene na wokọ various technical schools na wo hwe no ma ye wo ho a me se Ghana ekufo do adwuma wa ye nam enka hwe 1D 1F ye sungu ho duro nyinam 1D 1F na wo hwe no ma ya me se wo ye MPP ni amuani nye achia ne mu wo ye MPP ni a let the spirit be back when you say party no if we have so many things you bet me aka okay mesre party addition me de pia me betra me ka mama yenka ye humbom uka humboma na wo ye bibia ene yeye mesre mama yenka ye humbom na me say insha Allah nyaminti 2028 we shall come back. Right, 2028 we shall come back. And Honorable Razak. And no. Listen. Yankwe. Penyeke se meda wasene ena no penso akonya wode ama me se enoma ensama yekoso wo mamu yeso yemra ne mfa ya no disem emra emetuja. Idi kan me chia etifo na me chia me party phone na. Nyameba papa enra ensemi kosisi ewo abra na MPP for omo lanche omo mo kan se mo friend sen National Delegates Conference National Delegate Congress na mo koyen abra yura Kennedy Yapon bi dru hono no na macho man fo bi ne to kwa mo kono hono no Afghanistan ne Israel ne to kwa no ba unya clips ni bi hwe at a point now me who those visuals now I thought say ABI and send me so Israel and I say Cambodia propaganda to kwa our delegates conference oh macho man for where somewhere we just said to kwa a course no to trust me a course so hono no na
me yama shemi ama MPP for say they are heading into the ditch. Nyameba. Mini Razak ti heading in Nigeria or to Ayampia or Kasa or Memamui. Najuma. Or as communication officer. And who asem ebe tuchima. I see. Because one abema na tuchima because that be the woman said some time ago no na kamunia Razak or da nanka wada. Okay. Because I say Nijuma dear papa we din eno constituency mu no. Dia party for that's appointing to be a manato Nijuma dear. So better Nijuma dear it is in the balance because of the elections. Okay. Now going to elections, you see, Pinyin say. So I call from now say I need to swap to adobede and this what did you know Jariada. Okay. But call from say I need to swap to adobede no and this what did you know Jariada. Ada. And what should I say? You know as active say about elections so be renew so on renew and to say about appointing no abla on elections and spending free na that the resource. Senate be appointment in a very good chance say Kabako elections and now tell us when yaji wouldn't make that when him wouldn't matter wouldn't how will come we'll call Hano Cockaway or through Hano Bounty share enough from going to elections Senate Biala the Nippon on any coalition say what sunset and crampo bois enough. Inti me no wan commercial say na me Sudan say we me ni age say party na koya de papa bi ama. Oyame papa. They say unu ya na obebo ka wo na abebo ano. Say be da me so mama hwe ho. Enu kwa nso ka bi da some say ha mi no. Ni enu ne ha me. O ka say me ka mi ke. Di etia. Mi be dey na wani. Aya ho di moto wi ka. Aya na so mi say e ko say nya. Ekoye ma na ankoye ma. Obepe moto be mi ense bi dia. Oh, na kan say campaign. Entinya asem teto akwa na. Amakofa ama na nani ato oto ose na ni age. Openi kase. Papa. MPP amanyuku esesenka ebe ya nkomo party next elections nka momunko. I see. Enka amonfanya house cleaning for 4 years. Because as it stands now and the way for scheme things to favor era Dr. Baumiano. At the end of the day, no, or how can see a better NDC mono? Yes, to grant him and solve. How are better man? In the pipeline, they are sitting on a time bomber. Say, okay, the way almost scheming things now, they are scheming things just to favor Dr. Baumia. And it is a recipe for disaster. Okay. As I said, Omo, are very, very cautious. Because you see, we because Senka when this in the Senka Ejato MPP market, so there be, you see, a political party is a public entity in which what concerns other party no concerns the other side and also. So it is incumbent upon you say a party no we are responsible opposition. Now mutumi hold Abano on his toes so that Abano promises ne Bosha or share him on phone no so. But a political party like NPP, they are not ready. They are not ready. I know the man can na any. Omo the amendment we call Senka Yama Kwananka ye branch elections and region from one and camera me supervising and omo shutting it down and omo with two sana mono me gidi say o my idea pa because over the years and what I've realized is the constituency executives no you respect some of them no call from call from both the MPP and the NDC because what is our locus here as constituency executives? Okay. Our job is to supervise what goes on in the constituency. Yeah. But Jumana Beba as a constituency, yes, I want to be from national region, so no supervise. Okay. So what is the essence of we being around as constituency executives? And idea how can see your party no cry say that science no because
there are so many things going on as if the trust in any home constituency executives, you know. The dear crowd, the mandate, you know. Sometimes this is your son for be region and national, not have supervising a Jumadi. Plankaye do Jumana Naka, a region for that region for so the national. Meanwhile, region for this side, Jamajma from the region, almost have a supervising, yeah, the other side, am I? Which is, me feel said they're not MP before, you know. And this should take from constituency level. What's our locus? Your elections, you need a for the for my any how corners be between one be to me. They do the Jumadina, I say, the my and supervisor and crofona. Then, yes, I told be delegate from region and national. No, about constituency, no, be supervisor at the end, which is not fair. Until the MP before you know, me more plus, but I say, with me a shatters at the end of down. And can I say a recipe for disaster? How can I say by the ammo? When your mammy can say MPP Hona, right? Meti Erci, NDC Amanyukum, Yura, John Dramani Mahama, or conto a bonnet, or then I say, Elcoma, Timamufono, or can't and sim, a share in crime pa, and Chebia or Basatimamuha, now Chichemu, Emma, and then your crabeshe, Jaja, so when so catcher in Nipa be boo, see, Nipa, when you be crying all the night, Erci. Now, by no. Ordinary echo KJTia. Okay. Phase 2 echo share Jumadia echo so. Nyamba mpesa me kan asem we magana phone asanteman yen clear say abla ndi samanyo ko 2016 ye beko no. Yeah. Na ye wie KJTia market phase 1. Okay. Phase 2 me kai say president be here unveiling Yeah. Me kai I think obeko no. Phase 2 na ya award contract no. Na contractor will see face on one day contract riding as a man now sika said di a huge money and ho and so you know before buy on better to papa so after 8 good years sen kamu or dobi de ma asantimaya and anka omu yojide mapa say aha no munyo mu vote free and komu gina so ewie face 2 no better blow ni be ye amu ni timama asantimayinti no omuto project na asaram ema ndis akonwan asan babim project na anwini city wa ena ya bayeru John Dramani Mahama say obeba be ye na what sure say before say 4 years be kwa wiye no na KJTia phase 2 is in operational eye adwuma. Okay. Nyameba wiye na anso ho a osan to aso ekọ eye Crowflow marketer yeru ampanyin da ko for 2007 ena o see marketing no atamis ni siwache ama ayerasti esoso enye market kiko ebeboa ama dwadie ene ebema tse ye ho ahiha ye ne nipa abo apiso we ma private ayiangwa yewi so so yewra John Dramani Mahama ko ho wa share Ghana for boss at the end of next year latest by next year na project na asha say ekosu gidigidi a he suit it say eno so be wi na aba in operation na enso abeboa timamfo eno na owo dwabo so ene ne mpete yeah eho ena okoshe bo say eye security no ye be centralizing na ye ka decentralization what it simply means ni say this time no ye the quota bia be ma region bia no no a de nkofo a eden aba. Okay. Timefa say ye fa police for 2000 we mining na we will suit it say every region benya ni quota region bia e mama makonya say this region be Ashanti region mfa nipa 20 mra ni akobono region ni afasa ye be fa compensate e be regional balance na ye be fa security agencies na wie no na ye hu say regional balance obia nkrofo so enya akonya eden ewuram say na be ya de pepepe yo be den e be ba oman we very doable ni so easy saban bi the scene ni so okasa oya enya ade be ha dwen yes so ye buy instead of ye person bi adwuma ma amanfo nya adwuma nti we ni so from next year go ye buy ye beto backlog bi o ha na MPP4 omode panic reaction e dey nkofo code training team ye oman ba pantino safo ne yampamu mu na omo training mu a omo ye bi akra ba out na sianse minua Razak ne me be adwuna nkofo a before some komode in a hasty manner
ɛde ɔmo ɛkɔ training no yɛba ya see to it say ɔmo nyinaa pass out a ebi aba abɔnten am sɛ aka last batch ɔmo bɛfiri after last batch ni firi hɔ no ma afei na aban so ɛbɛnya clearance na yɛtumi afa nkurɔfoɔ no bi ayɛ den akasa aka ho nti ɔpanyimba ndc amanyɔkuo deɛ ɛyɛ ntotoeɛ ne sɛnea yɛtoto no ma no deɛ npp fo de bia na birimbirim ayɛ den atɔ mo so because ɔmo hu sɛnea maama ɛbu amamu no anasɛ anka amamu afu sei na npp mu ba amantimi anye hwɛ kwan a yɛtumi akye dala na ayɛ den agyina hɔ ma ba ɛnyɛ nwanwa dala to the cedi no how a yɛtumi akye dala na agyina hɔ ɛnɛ and then Ghana for now, no musu dala hono. And no man say patch say yes, musu man ko form. Right. Mesa ba no wa be wi dem. Reverend. Tell on the delegates conference and but I think still question we here no and ti we we are. Na ti hu to na fe me man on ye no mpon me. Number me da sepa na edika no asedan ko nyankopon pa say conference no omutimi di ko wi asundwe mu a basbasaye entumi ensi basbasa ne si kura no ade nenke empe hu party no anhye da amane santi asedan kan yankopon kwa na fi menam panimfo ahyehyɛ sa program yase okay kuma ya ade adintia de na ekoso party ni mu no na ma opposition party anga so mbo aban ma na yina adwuma no omo yi omo ni efire no so okay edo omo ni esisa de ekoso omo na de na ma aban no be fan ho di na ntimpanifo e active fast hu se no de ekɔ no ya nhwɛ ne ya nhyehyɛ nti anyi ne ma bi emfiri ho anfa bi nhyehyɛ mu ba no no mo sansa afo nso nyankopɔn hyɛ on pa ma ya de na de toso miensa mpɛsɛ me kan sɛ minim sentia ye papa former president Kufo na fi then papa is also kon na say papa Kufuado o ma sa anhwemu yi bi eno mum na minim se minya ha de obebu ame akire mimu na wa kire sinti bi o mantimi ama because na e kame aye se papa Kufuo kan se bi se onye old to a point se omu ye omone am be na free okay enti ko ba se we wa membim na akoye me se papa na na esi bibi so wo bra wo kasa no ndi omo se we na confirm de na wo den o kan na sa na tie dia mesre embenifo no se omo ne ye former presidents mi no omo tie ase okay sabri emaye en nyankopon cha de firimu am so de mo party mu edi sa embenifo we mu ya de na ma momoden se mo do mbeka ho na ma onwinwi etia mu a kwan bi so anya den emwa iti mesre na mzemi nya razak wa hado obetire dimi kasa bebre right yemidi twatu nyina ne se so mato aba na wie se ya na omo hyenhye ma hyenhye pa we a mesre won omoma omadwen enko omampanyin na ubo odi akonya sabri ni so se de be ya niema a okan ho asem no obetumi atena agina na so yi na mo watumi aye ni nyina ma so dua yere aba na afi watimi wakama no munyaye panin se efieti nya abufu no na afi monhwe minim se omu a womu a omu aspiring for sa position obi a qualify no obi anso so ye member obi anso abre e wo sa kunum enti mu a motete akiri na moteta o mochi no mesre o mopase sa abri no omo makoro ye adwuma na omu mfrase ye mfampa apamu ne ateni die ne ekoti abone sa ne ma no omu ntwam se de be ya dachi bi na no ombetimi agina omo na so se de ompese dachi omutumi agina na sisi no yes ye wo multi party and the way ye constitution no but wo hwa akoye MPP ne ndisi nkwana ye wo Ghana ha we say go fu imi no firi ho a right die ne ho bi mti wo mo medase Razak minia provider no sure mami wi na menko minia medase bebre na elder eka assembly say yura Kufo revered Kufo and the Kufuado. We revered them. One they give to me my for 30 years into Oba MPP ma yes soon I worship no. Your nearer Mampenina Kufuado, then president. Now the woman say you were Kufo yes or Bebana. Osha last week you very program now a Kakra say was say suspending the Kakra. Not in a hundred doing to us or outside. You were Kufuado when you have it and now you were Kufuado the NDA. Former chief of staff from Opare. Any Begina Mumana, the speech in on the Bemae.
yewura akofo so atukwan kakra wo yesen ka yem postpone kakra na watimi adwen ne ba na ahwen hye ne ba bi a ye aduru na ye kostre akra e de chopa command say na dawo ma o ma ye kwan na ye nkoso akra so yi puma kwam say yetimi to azo nti eje issue bi a begidi senura memnenda no eno ma esi ye no yewura akofo ba bi a obon say party no enko fom sa nani be giye penche bia nkoso bibia nsi nyame adom de yanum epe senka ye koi ka ye kokontokwa enka ye koi bibia yenka ne sorry ye news portals ni nyina na MPP eda animu MPP ayesei ye ko yesei nyame adom ye ti ye ho ase ye ko ye de nkabom ye program no bibia nsi nyame ne beda nase yanum nya asem nka me nya friction o ka se wo nya hwe nka ko bibia nsi bibia ni we sia na o ka bibi se ye skimu bibi e de ma yewura baomia mesira na ntisa yewura bran champion ba ho yewura Canada Japan wo hene oba ho yewura akufo ayibo chese adutum obia ba kama e ma omudi anigye ekọ na wo ka recruitment bi ne say this is what decentralized recruitment na mempo wife am ade ba ko bi me be no de kasen bi hwe ade bi timi eye me ya say ye be fa community police ni ye training wo mu na nipa na ye adwuma for 5-6 years na ya amfa na ama mainstream policing no na ya yi nipa na there was one girl bi na wota gina udura buakwa runabout wa get tuntun bi o ye adwuma na chepa no won kare no ko ano ye community police o me hu ni bia na bibi to me say me mo na me fani bra o ye police ni no gina ho sa like no why community police na experience no ade na ye do mo kosa anka so sanfo no ye mfo mo mainstream policing no onya training kakra di 1 month 2 months bi kan wa ena o munya rem so o hu the in and out of policing security techniques ni ade bi nti o kaso ma tenafia ena makro no koso ana mini a woden de ka no mesre mpayimfo a omodeda no se si ye fa community policing na ye fa se bi nto se edimre bia we will give them some training, further training, and bring them to the mainstream policing, you know, because they've already gained on the job training. Ako monima, I was say you trust idea. To me, the police are some in India. Yeah, the bar from NASA will be a year. Yeah, that's what makes me. I mean, I just promise it. All around say promise and Kwama and do a Mrs. Steady at 6. May you say, I just promise it. Yeah, that's what me. Maybe a minute. On the honor why you don't flinty was Sandia by a kind of crowd. Okay, Paul me and I mean, Chiaraminko, I mean, buff a you are no. My mencha at you for Mutimi. The show be Biara, Etcha, a Duma Penny. Any more when in fact, Penina Duma and the I dear pan. Wama aha, I, Wama Maso, I know Chikamu. When na mabebia Katakyie the way be a man and koso na me chia party men na me party ma o chairman e ba me chairman ba 20 na mamelo sa no o so wa na plan me she dan kasa sa o chairman ba o so be si da ni panyini ba bibia da di eti na kasa no hwa ma tete ho keke na chairman ba na nsempe o hwa ye call me ndan ye koye ne amandi si hu abom esi di ketia ni jura ne jura je bra e ko jogging he say was the bia the do me dan ko jogging o be pray ye hu abom na he say o ko nkan no nam jogging o ko jogging anopa e hu abom dis for na ma e say o ye conference here on my crunch meeting I see and this are crunch meeting me nyina so what on my crunch meeting abeto ye pon so no ti ye okay crunch meeting o mu so say so mu eti party ma and this is one bomb with Mahama the toy is a woman Baba Famepon Mr. Nyameba me na wase akonya osare we are no person hard say Onyamba say nkeba jamboree ne hawa ye gadama nipa bama ye did bonyum dia nka 2024 elections na ko obeti de no atotomo because Ghana musician are top notch what did it in the whole country and no campaign saka mo we poto eti jamboree say ba ko se ni pa ba si ni pa ababa studio na ya delegate conference there
It's already over me. Remember, NBC, we are very focused. We are focused and here my way and diverting attention. We are very focused. You are not being fair. You are not being fair. Please not be fair. That's all my own. So what I'm saying is we are focused. Yeah, ma, almost jamboree party on and distract and now can say I call crunch meeting. Here I don't demand Mahama Kugusunum too. In the time here I said in Ketiasun in the Nam. In the time no more crunch meeting. Now it's moving answer nowadays. So you are just roaming about the bush. You are just faffing around. You are not saying anything. You know, make us a query, you know. Michia, vice chairman, Tanku. Okay. Chairman, baby, will be a Missa Erci, your organizer. You see, Yaya. Michia, colleague, consensus executives now. Right. Now, Miss Archia. In Nayadina, MC, the MC, yes, the Gangantua MC. Or say, dear MC, Papa, or did you manna answer the Nabana, or lecture and no my eco society, one of Mopana Bono, and never can answer more. Now, the climate channel party for branch executives, no, but shall be Mr. Willie. Okay. Okay. Na mentia minia aluta DH. Okay. Baby obia no. Me den chia so nkoma no me da na sepa aluta DH me chia na ma chia incoming Asante Regional Secretary. Okay. Honorable Michael Amwa Awuku. Incoming Asante Regional Secretary. Honorable Amwa Awuku. Honorable Reverend Chialanka. Me chia no baby obia. Yamba yana se yakodia na ye chia Katakyiefm atifu nyina. Nyankopon na menchia me ankasa me manager. Okay. Madam Efua. Nyankopon hwa ne pa. Last one ya me ame hokani aro chichire. Okay. Nyankopon hwa no. That's baby. Right. Me so me da se pa Reverend Michael Tufo ena o wie ne sa no. Me so me da se. Me so me da se pa enti me bibia be fine. Bibia be fine. Yes sir. Enti ye bekasa. Why? Me point fresh ye bekasa. Why? Na bibia etimi I fine. Come pa e honorable. At this moment okay, so wrapping up on the show this morning. Kom Ramabedu. May her soul rest in peace. Wow, Gibraltar and baby and Chasser Kunkom Fama. Come on, me is up next. I said the room in Nyameba more watching. You're the chairman. 7 Boatin NPP constituency chairman at Chumanga just out or China and anywhere exclusive of ya. So make a date with us. As an uncle from a production, you know, the CEO, Honorable Dr. Emmanuel Osemensa, Nana Efua, a executive producer. I am Chia Kabia Champion Mugabe. Amen. Oh, Bibia, come pa, oh, yeah, you man, come pa. Next, come on me up next with Obefia say one powerful. Who's all far tenacity and there be a come up. Somebody I'm sorry. If I remember Eric Kudro Jr. I don't be a sick. I'm fortunate so your best answer. A crowd.